kholum le boruak wap kara chendam thli ingai chinem khovel huapa brand rin tlak le rin kai LG chuan intan air conditioner range chikim kanran chhop chhuake dual inverter technology mang amanawangin akhola chakbeka tonei chinang renga avot chakbik hle current ero aren chem hle energy manager feature nei omchun ania electric manzat po I control theni ocean black protection amanawangin gas leakage om thailo plus master ionizer HD filter an manawangin ihip tur boruak nat nale bol holaka anti thiang vekani service number 1 customer satisfaction apo number 1 intan LG classic laya manthei hot and cold AC range chikim kanla nei cheu boke e budget boilo turin easy monthly installment in kan pe theirenge LG air conditioners chendam thli distributor and brand shop for LG D3 Business Enterprise Ramhu North phone 0389 234 0590 in zavain clear to le ngai thlathu te chibai thami kan bu ka che o Qatar khawpui Doha ami pui che na area a building chen khat chu Israel Defense Force le Israel Security Agency sin bet tang kop malak na in Israel sarkar chuan anwai le tarep rep mai Reuters le AP News palai te chuan bom missile puak ridur dur le mei khungen ngunina par chuang asia mup mup chu mu the ani a mi pui che na area ani wangin a hlom hle anti Hamas try to panhi te chuan Reuters palai ne na senior Hamas try to te chu an himni in an shila chuti lain Al Arabia News chuan Hamas try to Khalil Al Haya chu kalhum ni in a soive thung thuchiang tak shat thei ani ri lo hetianga Doha khopui be na hi Israel Defense Force le Qatar Foreign Affairs Ministry chuan thuchwa puang halin Qatar ram chuan Gaza Strip a inka hei chungchang nei dan tur Hamas try to ten an soi ho lai taka kalhum tuma be anni na chu international law bo chian na le Qatar ram leilung za lo na le midoi zep thil ti ani ti in Israel thil ti dan an dem hle thuan puanga Iran point Israel thil ti na takademin a soi sel bok Israel Defense Force le sinbet te chuan thuchwa siamin Israel ti na tuma beitu te le October ni saria rong takmeya Israel te thatchiam tu te le mopur tu te chu khoimun le rama po omse kan bele zel don ani ti in Doha khopuya be na chu anti nge ni thu khovel sha ta an puang hala Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu point Doha mona senior Hamas try to te be na chu Israel te thil ti nge ni a midang anin rol lawa kan mo phorna pum hlomani eti in a soibok IDF le ISS sin bete chuan Hamas try to te tha tuma be na chu film khur takin mi puinu nei na torlo na turin bituk bik precision strike mangati ani eti in an puang Qatar sarkar chuan Israel ti thil ti dan chu demin miswal criminal thil ti ani a hetianga Qatar ram chunga an thil ti hi adem om tak zet ani ati Hamas try to tha tumte hi Khalil Al Haya tun ma a Deputy Political Bureau try to Khalid Mashal Mohammed Darwish Rezi Hamet le Izzat al-Risi te anni a hengmi te hian tun naya US President Donald Trump an Hamas le Israel inkara inka hai omna tura arot na le Gaza chungchang soiho na tura arot na te chu soiho an tuma soini in Totani Khan senior Hamas try to Khalil Al Haya hian Qatar Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdullahim Al Thani chu Doha khopuya amua Hamas le Israel ram inbiak na turtele inka hai nei dan turte ba ka Hamas helten mi somnga don an la shena rukbo te chwa dan turte an soi hau ani Israel te hian Tehran Iran khopuya Hamas ho to pa ber Ismail Haniyet chu an lo ka phlum to a Hamas try to lok zwal te hi fam chantirin an lo da thanual to ani Doha khopuya Hamas try to lok in mu khom tumte tha tumna hi Israel Military Chief of Staff Eyal Zamir chuan Hamas try to te churam danga po tha zel kan tuma antan bi rukna le tlan bo na re reng om lawang tia a soinua tha tuma be na lo thleng tangal ani Israel Defense Minister Israel Katz chuan Gaza City tan shemhun kongka ain hong meka telphok thin anwai don ani ti in Gaza mi pui tu na Gaza City a cheng mek te chu an sahim na tura mun himanti humanitarian zone lama in saseng thwai turin alo shil to bok Gaza City a building chong sang tak tak te chu Israel chuan F-16 fighter jets mangin missile akap abom chimrem rum to a chung building chong sang le hnuaya te chuan Hamas operation nei na tura mun poimo anni anti
Hamas hote roin chu tianga pu na chu an phana sal he thung Doha khopuya Israel che dan hi khovelin adem ngala chuti rualin Israel rama channel 12 media ro chuan Israel te hian Donald Trump a mit meitra green light an mu wanga chingam ni in a soi White House Deputy Secretary Anna Kelly ro in engma soi du lo thung President Donald Trump angein ama Truth Social Platform emo X Twitter a alaron soi fia rin ani Israel hian tun thlan hi chungin aram chevela arab ram panga zet an bomin misailin an kap to a chungte chu Lebanon, Syria, Iran, Yemen le Iraq te anni Gaza City la ka thunun tora be puitlak na Operation of Gideon carry out chu Gideon a tulailir be pui hian Gaza City a Palestinian nuai khat point panga vel choti buai le dona chumuna chuan Hamas hote tomin mi puite chu an sahim na tora in phenna nan mangin an pua Hamas hotian khopuya chengle na thoktu te chu Gaza khopuya Old City le Tufalia tanga chakle thanglama tlanchiat sana Israel sipaite siam hun him zawk humanitarian zone an ti mailama kallo turin an chia tirani Israel chuan Hamas terrorist hoten mi puite in phennan human silata na mangluya an pu ve thung Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Gaza khopuya mishing cheng te chu inthiar filhim thoi tura cha in he thil hi abulin tan chho mek na chawani Israel chuan terrorist Hamas hote tukloma Gaza Strip atanga then 5 vekle an mission be hostage kidnap te him taka chhuatir kan tumberani ati Gaza mi puite chu Al Rasid Highway Al Mawasi lama to son thoi turin an turmek ani Israel sipai Arabic tonga thupuang to achivai andrani chuan mi puite tortir lozonga be pui chua malak mekaniti in Israel chuan Gaza ko pui chunglama tangin thlona mangin mi puite chum hun him zoka in thiar fil him thoi tura shatir na lekha leaflet an thak chum mai ani tungka liamta a Jerusalem khopuya ramojang sona basa mi chuang kap chiam to Palestinian firfiak pathum zinga pani nunthana naji omar le Mohammed Basar taha te chu Israel sipaiten ka plum ve ngalin pakhat man ania Hamas hote chuan heng hi anti nge ni ti soin Israel ka phubalak na na ti anni heng terrorist pathum te hi Hamas sipai Al Qassam Brigade samiti anni a heng Hamas hote hian Jerusalem khopuya mi paruk an ka pluma tun naya in kalum na na saber atling oleleng pui airport din munlam thervele thungila Lengpui airport faram chuan aizola chanchin bumi te thingpui in puin Lengpui airport chungchang an soya Mizoram sarkar chuan Airport Authority of India AAI nena Lengpui airport enkoltir pek turin abo zui mumal lava chuti lain Lengpui airport chu Indian Air Force nena hlan enkoltir turin ma ala zui zela Lengpui airport bula Indian Air Force IAF nena pek turin Lengpui khwami pariat le sipir khwami pariat ram square feet nuai somnga sangkwa zali alak saka heng ram hlut zong chu square feet khat chengza somriat panga zelin nuai sangkwa zanhi somruk pasari singthum sangkwa ni a loman solitiam 10% of the principal amount cheng nuai sangkwa zanhi somruk pasari singthum sangkwa le interest 12% per annum on the market value of the land nuai sangkhat za som pani sangria zaruk somriat point bial pani nen ram nei to te hna pek tur zong za chu chengnuai singkhat sangkwa zaruk somli paruk singria sangruk zaruk somsari pakwani antia heiba ka hian competent authority for land acquisitions and deputy commissioner Aizawl district in administrative cost 2.5% pek tur chengnuai zanhi somthum pakhat singruk sangria zali somsari panga nen ramlak nena sen sautur za chu nuai singkhat sangkwa zaria somsari pariat singa sanga za somnga panga ani ang anti competent authority and deputy commissioner Aizawl district chuan ramlak nana puisangai pekna tur awat chu ati fel saktoni antibok Lengpui airport chu IAF nena Mizoram sarkar chuan hlan tumti mipuin anhan chiat khan inhnial na satak mipui alo oma chutiang hnuwa chuan mipui nan chiat dan chuan Mizoram sarkar chuan Lengpui airport chu IAF nena nilovin AAI nena hlan turin atile ta zawk ti ani a mipui lama chuan IAF nena hlan ai chuan AAI nena hlan chu Mizoram tan thazok turangai ni inalang
March ni som panga kumsang ni somni panga Union Home Minister pu Amit Shah chu aizola lokalin NGO Coordination Committee tin hena lengpui airport chu AAI in ain kultur thule thlathum chungin rahman na pe felaniang tharuk chungin lengpui airport ti changtlun na tran niang ti ina soya thakhat nu ni som panga thali kumsang ni somni panga a NGO Coordination shwai tu te chuan New Delhi a Union Home Secretary an mu a Home Secretary chuan Mizoram Chief Secretary hena lengpui airport AAI ne na pek na tur manna proposal thelu tura ti thualo shila ni somni pakwa thali kumsang ni somni panga a AAI official te Mizorama lokalin lengpui airport ti changtlun dan tur anon en thli thlaya Chief Minister le official puimo te pon an mua mase thumu mal an lo soipui lo ani ti chuan ni somni pasari thanga kumsang ni somni panga chuan wanglai ni chanchin bu chuan Chief Minister in Union Aviation Minister mu thule lengpui airport in koldan tura AAI in rahmanna asia manga chu Mizoram sarkar chuan lo zir chiang don ti in a report a chutiang chu mi puinan chia dan ani lain ni thlasari kumsang ni somni panga a RTI zone chana lengpui airport AAI ne na hlan chungchang chu Mizoram sarkar GAD civil aviation chuan pu Amit Shah an lengpui airport AAI an enkol tur chungchanga asoi ni sompanga thathum kumsang ni somni panga bozuina mumal om lo thu Mizoram Chief Secretary in Union Home Secretary hena ni somni thanga kumsang ni somni panga lekha thonti chautar lan ani ta ni soita kangin mi puilam chuan lengpui airport chu Mizoram sarkar chuan ain kol lei theilo wangin midang en kol tir ani don chuan AAI in an en kol turin Mizoram sarkar chuan thutluk na siamin Mizoram sarkar chuan a bozui zel tura an ngai mek ani chutiang ani laya lengpui airport forum in chanchin mumi ti an shilang chu thil kaldan ani si chuan Mizoram sarkar chuan IAF ne na hlan turina kalpui meka sarkarin mi pui thudik lo atum lo lama shilti na ni a amang an thak viang mai ani tunlaya zo fa mual eng mu phavia in ngai te na kan buai pui FCCA hi politics bola ingai lo sham tiang u mizo te hi pathian in nama min siama rampo min pe a kan pi le pu te tanga tu ma chu buai lovin herama hian thlamuang takin kan omani ti a hian kan chianga kan mo zok le chak lo zok wangin namdang opna hnuaya kan lo omta a India ram kan lo nita ani kan thinlunge ro midang opna hnuaya hian amin thei thlot lo India zalen na swal chuak tu Mahatma Gandhi ten India ram in obdan moi taka suin pangpar huan moi taka pangpar chi sang sang chu mani moidan ang angin kan par ani anhan ti chin ma sila kan lamin chuang lawa India Union hi ziaka pum maila kan thinlung pheka hian ain ziak fia thei tlatlo hetiang hi kan thinlung ani mek line pangpar huan moi taka chuan pangpar dang di phlum tura lotus chau partir tum tu ten thu nei nan han chan phei chuan kan ril ro bet lo le zwal ni na lang tuna sarkar lai hian Indian federal system noi bo tura zoi zoi ama an lalai han mu phei chuan a rule mu ang main ngai thalawin kandak ar hlomani hi Indian Union hi pomharsa kan ti a federal system wang hian India kanom thei trok troka mase he federal system hi ti bo shit turin BJP sarkar hian ma la chomeka khovel ram map te history a adanglam chho fo zelini ti po kan mu verenga engtik ni ai mochuan pathianin ashan pa kan om hi alarim tiang ti be seina chungrila kan ni rutlata chu thinlung chunga kan hlo thon thil om chu central malak na alang fia cheta kan sha chi wangin engomoleka kan tangshru zel ni berina lang India dan pui khoi dang lam ani piang hian engangin nge chu thinlunga shanna chu aron khoi ti hi kan lo bi ve wat zelbok India Union hi kan thinlung tak tak pom thlap chuni la voinia kan soi huai Forest Conservation Amendment Act 2023 ti te hi engmai nyal na tur omlo kan forest te chu kan ta bi khlia liania kan chiat wangin India laka hian kan ui ngoi ngoya hetiang thinlung hi kan ni tlat wangin thil ri hleka hian kan phu suaw thin ni berina lang chen kha chuan thlar ka ril ru an ti mai thei ma se kan chung ril chu ani si ma son na po kan du'a ma se kan ram khoi chia a kan tu le fa te ta na kan reserve ruk ngoi ram hi India dan pui hnuaya nget taka centralin adu ama ka a phin dar borbor tura kan han ngai hian kan ril ru atina a khovel ma son na uma tlan ve po kan du ma se kan ram ti chia a chan zonga ma son na chu kan phal ri lawani kan thinlung takin reserve ne ya ma son kan du ni thilin swal hi rila tuna kan soiloi FCAA te hi kan ri ru chung rila vittu omangin kan mutlat chutiang chu kan ni wangin tuna kan sarkarin he FCAA han poma vailom zonga han lim duak mai hi chak chuak le se kan du'a mi pui thinlung a hliam to hi tuamdam le thoi se ti hi ngaidan tamber ni na lang heng thil hi political party thilani lawa kan tu le fa lo la omzel turte ma khwani ti she bokang u